lagi buat putri kecil dari Lembu, Putri Kinasi. Dan selanjutnya putri yang besar ini perform. Putri yang besar langsung disawer apa? Langsung saweran? Langsung saweran ya. Kalau langsung saweran jadi mohon untuk tuan rumah, keluarga besar tuan rumah monggo disawer mantun iki banteng-banteng sing gede, sing gerang, sing daplok, sing pokoknya gede pun. Monggo untuk keluarga besar Bapak Kasihan untuk joget bareng dan saweran bersama Lembu Putri Kinasi pada sore hari ini. Dan yang jelas saya ucapkan banyak terima kasih untuk BM Audio Sembanua sudah turut meramaikan acara yang sangat spesial ini, yaitu di acara Entas-Entas Keluarga Besar Bapak Kasihan Sembanun. Dan selamat datang dan selamat menikmati live perform dari Lembu Putri Kinasi di sore hari ini. Dan jangan lupa nanti malam juga akan ada live perform juga, jadi aja lali sangu sampai kecet kayak sore iki kok kudu sangu luwe akeh dan nyawere kudu luwe wakeh. Ya sudah siap teman-teman banteng? Teng banteng. Teng. Ya, sambil nunggu persiapan banteng-banteng besar. Ya teman-teman bandengannya sudah siap? Sudah. Ya sepertinya penontonnya juga sudah siap, bandengannya sudah siap. Ya langsung saja kita kasih tepuk tangan buat Lembu Putri Kinasi. Diaturakan sugeng rawuh kalian seni bandengan putra Mataram Dewa. Tembang niki spesial perform saking DJ Bedon support DB Digital Music. Sinuwun dumateng Sagung Para Rawuh kawuryan Sang Suba Prabu Bandeng Pusyaga ing gati sigra catut taliwondo hanggedruk Bantala sakala kang kesuwur ananing singgah solah gending kagok Semarangipun datang sanes inggih para taruna lan atwaja uga pangombyong bala kesenian bandengan putra Mataram Bala Dewa. Kesenian ingkang mijil saking tlatah jagat Mataram Kidang Bang Wajah ingkang dipun pimpin sarwipun bapa kalian Abah Sutrisno. Mugi tansah beningan rahayu sanak kadang gotra keluarga bandengan putra Mataram Bala Dewa. Mugi tansah bendengan rahayu sedaya kawula pamirsa lan sedaya tetanggan Mataram Kidang Bang Wajah. Tembang tinembang susul mugi tansah bendengan rahayu kang gumening kalian kawula DJ Bendot. Mugi rahayu rahayu kalis lir bedone ing sambi kala. Cekap angenipun kula seseluk matur lah menika tah
Berbiak kalap kesenian Bandengan Putra Mataram Bala Dewa.
diaturaken sugeng rawuh kalian seni bandengan putra Mataram Bala Dewa. Momen niki spesial perform saking DJ Bendot support DB Digital Music. Ya, tadi jingle pembuka sudah. Dan berarti selanjutnya adalah seri saweran. Jadi untuk tuan rumah, untuk Bapak kasihan sekeluarga, keluarga besar, monggo masuk ke kalangan, kita joget bareng dan disawer konco-konco bandengan iki tentuwe. Ya monggo untuk keluarga besar Bapak kasihan bisa langsung masuk ke kalangan. Yuk Mas operator langsung disumet Mas musiknya Mas. Spesial perform Kawin Sari Joyo support Time Ngefly remixed by Elos Production remix. Monggo untuk keluarga besar Bapak kasihan monggo masuk ke kalangan. Ekolane Pak kasihan monggo masuk Pak. Pak kasihan monggo ditunggu di kalangan Mas Andika. Tunjukkan goyanganmu Mas. Bersama Lembu Putri Kinasi. Ayo Mas, ekolane Mas. Yuk, Pak kasihan bergoyang ayo Pak. Sewaduan sawerannya. Sekase. Ayo Mbak Jati. Ekolane. Sawer saro. Yuk. Mas Agung, dek sawer MCE bandengi Mas. Sembanuwun. Sekase. Ayo Mbak Jati. Sawer saro. Mas Agung. Mana Mas Agung? Sak bojone guru metu iki Mas Agunge. Yo. Pak Samsul, Mas Agung, sekase, ayo Mbak Jati, Mas Agung guru metu duwe wonge, iya, sawer saro, yo. Ayo Mbak Jati, Mas Agung, Pak Samsul, metu kok melbu ora metu. This is spesial perform Kawin Sari Joyo support Time Ngefly Nggih, semetu. remixed by Pak Elos Samsul, Mas Production Agung sik guru metu tak remix. tandai Pak. Yo, Mas Agung, Pak Samsul, mosok gak nyawer. Yo, penonton
This is special perform Kawi Sari Joyo. Ayo le tak kanjani le. Time Ngefly. Sik Remix joget by ah. Tulus Production. Remix. Semanus. Yo sik le. Sik puter lagu dhisik. Yo Mas operator ngomong mbok cilik ana langsung dik sumet ketok duwe akeh langsung sumet. Apa? Cak Ageng, Pak Adi, Pak Samsul pun dhisik tiro sing ganteng brengosen wau. This is Satrio. Ayo Pak joget bareng Pak Oba kalau MC ini. Aduh tekan jabung kula niki. SPA Group Official. Ayo Pak aku Pak Samsul, Pak Adi, Pak Liani. Remix. Keluarga besar Pak Kasian monggo. Joget bareng bersama Lembu Putri Kinasi. Sembanun sawerannya adik kecil. Berkah selalu. Yo. Sawer dua gorong teh joget sih. Yo. Ayo Mas Agung, Pak Samsul, Ibu Nanya Were. Joget bun. Semua muda sawerannya. Yo. Ayo Bunda cantik. Pak Samsul, Pak Adi. Ayo adik kecil. Yo. Apa le? Joget. Sawer. Terima kasih. Joget sih. Joget sih lo. Rene. Sama nu. Juragane metu wis mari iki. Ayo makasih ya. Sip kasih. Amit lo Cak, Satrio Putro Arjuna. Ayo. Gak bahaya ta, tarik Cak Wisnu. Sip kasih. Ayo Pak Samsul. Yo. Sawer. Pak Adi nih Pak Adi. Yo. Saya dek dukur nyawer ya oleh. Nyawere. Sip kasih. Sawer. Ayo Bunda. Sip. Aduh. Ayo ibu nyawer. Joget Bu. This is Satrio Kejeruk, Bu. Putro Arjuna. Sebantuan Ibu. Mendem Rosso Tak mana tambah and soge. SPA Group Official. Remixer by DJ Wisnu Revolution. Remix. Sip kasih. Sebantuan Ibu sawerannya berkah selalu. Ayo Pak Samsul, Pak Adi sampai ngantuk MC-nya nyelungi. Yo. Lah metu wis juragane. Yo. Sawer. Ayo
bahaya ta? Enggak. Tarik Cak Wisnu. Sekeze Pak Samsul wis samare Pak Adi Pak Agung Jawa nanti kecil sabarannya pripun iki? Oke, juragannya sing gorong metu sinten, Pak? Mbak As. Mbak As. Sawer dong MC bantengi. Mbak As. Mbak As, Pak Samsul sampun. Oh, Pak Samsul aku gurung ketek jarene brengosen ganteng. Mau manis manja jare. Ya langsung disumet. Ayo Pak Samsul, Mbak As. This is DJ STM Revolution featuring DJ Alia Revolution Production. Ribbon. Ayo keluarga besar Pak Kasian. Yuk, iya. This is DJ Alia Revolution Joget ya Bunda. Production. Alia Revolution Production. Ribbon siji. Yo saweru. Bersama Lagu Putri Kinasi. This is DJ STM Revolution featuring DJ Alia Revolution Production. Sekase.
Revolution Yo saweru. Sing, sing. Sembanua suaranya. Yo saweru. Alia Revolution Production. Sing kasih. Ayo mas, lasnya gue pemuda. Sing, sing. Yo saweru. Ribon siji. Pak Sumardi ambek bojone mboten nyawer ta. Pak Sumardi mboten nyawer ta. Yo saweru. Pak Sumardi mboten nyawer. Sawer-sawer. Yo, yo, yo. Mas. Ayo deh nyawet deh. Yo, yo. This is DJ STM Revolution featuring DJ Alia Revolution Production. Yo. Pripun? Pripun iki anake kalapan apa saweran? Kalapan apa saweran? Oh, tidak bisa. Sakarepe mumpung ana dhuwit. Saweran Mas. Oke, langsung disumut Mas operator, sampean sing nggawa dhuwit, sampean sing kuasa. Ayo Mas. Oke, satu lagu lagi. Ayo Mas, keliru. Ayo Mas, operator. Disumut musiknya Mas. Keliru sampean aku maling ini. Mas Op. Kelingan mantan. Sakarepe operator pun. Pak sinten sing dereng anu niki ketok, sing dereng ketok brengose wau sinten Pak? Ayo Pak. Ayo. Uang. Iya saweru. Diaturakan sugeng rawuh kalian. Seni, Bantengan, Cimangku, Jati, Busu, Selambarjo. Disengkuyung dening KMC Official. Tembang niki spesial perfum saking DJ Sampaijo Official Remix. This is Sampaijo Official Remix.
Diaturaken sugeng rawuh kalian seni bantengan Ayo Pak, nyawer Pak. Jati Busu Selamparjo disengkuyung dening KMC Official. Tembang niki spesial parfum saking DJ Sampaijo Official Remix. Ayo Pak De. Ayo Pak. Saro. Yo yo yo. Sekaze. Lasno duwe Pak. This is Sampaijo Official Remix. Yo sare ekolane Pak De. Se lenano Pak. Yo yo. Sampai julu iki pes. Ahai Sekaze. Sar sar. Buto 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 buto. Sekaze. Lasno duwe. Yo yo. Yo. Ayo coklat. Ayo sawer. diaturaken sugeng rawuh kalian seni bantengan Cinangku Jati Busu Selamparjo disengkuyung dening KMC Official. Tembang niki spesial parfum saking DJ Sampaijo Official Remix. Aduh, bacaannya masih. Yang jelas semenuan untuk para penyawer-penyawer pada sore hari ini. Jangan lupa nanti malam yo nyawer.